Usa pa nga palakpakan mga kamakbuhan. Okay, damo-damo nga salamat. Haton-aton mga magdurutong matinambuligon nga mga kapitanis, tikang han magdirudilain nga barangay han bungtohan oras. Paghatag hin pagsuporta pinaagi pagsayaw hin kuratsya. Usahan nga paragpakan para sa mga bisita nga mga kapitan aniya na naduyong hit aton kalipayan nga na nga gabi.